murabona ko tumaze kugera muri studio tuzanwe n'inkuru zikomeye imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugera imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ese abanyamerika bazanwe n'iki ku butaka bwa Kongo? Baje kurasa M23 cyangwa se baje gufatanya na M23? Kisekedi ngo ntari kwemera neza iby'amasezerano y'imyaka 99 yo kugurisha igihugu cya Kongo kigurisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yazanye ingabo zikomeye no operation zatangiye no gukorwa. Muri studio turamwe n'abanyamakuru bacu bagiye kutugeza buno busesenguzi bwimitse. Ese Amerika ije gukora iki ku butaka bwa Kongo kandi n'ubundi yari isanzwe hari mu buryo bwa politike ndetse na diplomasi? Baha ikaze. Murakoze ikaze mwese bakunzi bacu, murabibona neza ko twamaze kwinjira neza mu makuru yihutirwa kandi agezweho imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano. Reka tubanze twibande neza kuri inkuru koko nkuko wari utubwiye, ariko mbere yuko dukomeza turabanza kwakira undi munyamakuru wacu dufite hano. Bahaye ikaze kuri iki gitangazamakuru, nitwa Dadi Nshuti. Yego ikaze rwose. Reka rero twinjire mu makuru yihutirwa ndetse tunavuge n'ingingo z'ingenzi z'ibyo turi bwibandeho. Nkuko umunyamakuru wacu bwana munyamakuru rabitubwiye, turaza kugaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gukora amasezerano n'ubufatanye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mufatanye mu gucunga umutekano mu bijyanye n'umutekano na politike ndetse na diplomasi. Biragendana n'amasezerano yasinwe kuva ku tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone kandi turaza kugaruka muri operasiyo zikomeje kumvikana Uvira zashegesha igisirikare cya FARDC. Turanarebera hamwe nanone kandi uburyo cy'ubutegetsi bwa Gisekedi bwarahiriye noneho ngo kuzisubiza ibice byose bifitwe na mama 23. Tunagaruke tujye mu Burundi turebe mu shaka CNRD FDD ritari kuvuga rumwe ku bigendanye n'umuyobozi waryo ariwe Deverien Ndirakobucya. Uyu ngo ntagameranye neza na bamwe mu bo bakorana, ubwo ntabandi ubwo nabo muri iryo shaka. Ibyo byose turaza kubigarukaho, ari nayo mpamvu tuguha ikaze. Niba uri mu shyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, tuzajya tugaragara gutya. Ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri ze update n'amakuru yihutirwa. Nibyo koko ibyo umuvandimwe atangaza nibyo ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ahangaha ni muri Sud Kivu, bikomeje kuba gaterera nzamba, haba ku ruhande rw'ingabo za Leta ya Kongo, ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo harimo abo basirikare baturutse mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko n'ubundi bamaze kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yaba n'ibingibi biri kubera mu gihugu cy'u Burundi nabyo bikomeje kuba bibi cyane, nyuma y'uko bari ku gitutu cyo kurwana intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Hongeye kuba igitutu neza imbere mu ishyaka ya CNDD FDD ndetse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose nabyo turaje tubigarukira, ariko by'umwihariko reka duhere neza muri burasirazuba bwa Kongo, muri teritwari ya Uvira, kuri izi ngabo zaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego, ubundi bitangira hari ubufatanye bwongeye kumvikana ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushinzwe ubufatanye muri Afurika, AFRICOM, muri gusuzuma uko bazakorana na Demokarasi ya Kongo mu bijyanye na operasiyo za gisirikare. Amakuru yaturutse muri iryo tsinda rya AFRICOM riyobowe na Colonel Michael Garey yakirwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo Jules Mbanza Mwirambe i Kinshasa kwa 22 Mutarama 2026. Colonel Gacero na bagenzi be bo muri AFRICOM baganiriye n'ingabo za DRC ku bufatanye muri gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano uyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati AFRICOM yishimiye ubushake bwa FARDC ihorana n'ubufatanye bwayo mu gushaka uburyo bwo gukomeza ubufatanye bwacu mu by'umutekano no guteza imbere amahoro. Ubusanzwe ambasade ya Amerika niyo ifasha ingabo za DRC mu bijyanye n'imari n'amahugurwa ajyanye n'inyungu ndetse n'igipolisi cy'igihugu, igahabwa ibikoresho ikanafashwa no kubona sitasiyo zo gukoreraho. Leta ya DRC imaze igihe isaba Amerika kuyifasha mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ku masezerano azazana amahoro ashobora no gukurura ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byiciro bitandukanye birimo ibyo gucukura amabuye y'agaciro. Yitezwe ko nyuma y'aho DRC n'u Rwanda bigiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu terambere n'ubukungu muri 2025, ubufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika igisirikare cya DRC ubushobora kuziyongera ndetse bukagera no ku rwego rwa gisirikare.
ariko hari amakuru menshi yagiye yumvikana yemeza neza ko ari bamwe mu basirikare ba Repubulika Demokarasi ya Kongo baba bari mu bufatanye bukomeye kandi bwamaze no kugerwaho mu burasirazuba bwa Kongo, bwamaze no kumvikana nk'uko amakuru twatangiye tubabwira yari ameze. Ubu rero ikitezwe ni ukumenya izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zije gufasha igisirikare cya Kongo mu bijyanye n'iki, cyangwa se zahiriye urugamba, mu gihe binazwi neza ko umutwe wa Black Water ubarizwa muri iki gihugu uyobowe na Eric Prince, ariko nanone ukabuzwiho kuba ufite impinduramatwara ngo zikomeye, uzanacunga imisoro ndetse ngo ukanagenzura ko ibikorwa byose bimeze ku butaka bwa Kongo, nawe waba waramaze kwitabira ibi bikorwa nk'uko twamaze kubibona haruguru. Andi makuru yongera kuri ibi bikorwa byose bya gisirikare yagiye yumvikana mu nzego zitandukanye, mu gihe noneho Gisekedi nawe yakomeje guhatiriza bikomeye ko Amerika ariyo yamufasha kugarura umutekano ndetse n'ibibazo bikomeye biri kuri ubu butaka bikaza gukemurwa. Nibyo koko nk'uko ukomeje kubitangaza, ariko njye hari ibyo nkomeje kwibaza, niba koko izi ngabo ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza zigafatanya n'iza Eric Prince, ubwo ni abacancuro, bakaba baje kurwanya umutwe wa M23, cyangwa se niba ari bo M23 yakomezaga ivuga ko bari bashobora kuzaza kurinda umujyi wa Uvira mu rwego kugira ngo barebe ko hazamo ingabo zitagize aho zihurire n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo. Kugeza ubu ngubu amakuru aracyari urujijo niba izi ngabo ziturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zije kurwana bikomeye n'uyu mutwe wa M23, cyangwa se niba zije gufatanya na Leta ya Kongo kugira ngo zicungire umutekano abaturage bakomeje kwicwa muri Sud Kivu, cyane cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko by'umwihariko reka tuve kuri iyi nkuru ikomeje kuvugwa n'ubundi ku basirikare baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twinjire neza imbere ku rugamba, ku mirwano ikomeje kuvugwa muri teritwari ya Uvira mu duce dutandukanye. Twakomeje kubabwira ko hafi na Lake Tanganyika ni kuri Paul Karundu, twakomeje kubatangariza ko hakomeje kugabwa ibitero simusiga ku ruhande rw'ingabo zombi, haba ku za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo, ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi bambukiraga mu kiyaga cya Lake Tanganyika baza berekeza n'ubundi ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ahangaha bari baje n'amato, ariko hakomeje kuvugwa ko nyuma y'uko M23 ivuye muri uyu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba bibi cyane, kuko kugeza ubu amasaha y'ijoro hakomeje kumvikana ambushi za hato na hato zikomeje gutegwa abasirikare baturuka mu gihugu cy'i Burundi, ndetse hakavugwa n'ubundi n'indi mitego ikomeje gutegwa mu duce nka twa Songo, Kimanga ndetse n'aho twitaga Kivovo, ndetse n'ubu ngubu bavuga ko muri aya masaha hari kubera isibaniro ry'imirwano ku buryo buteruye. Ni nyuma y'uko bamaze gukura interinete muri mujyi wa Uvira ndetse ikagenda neza ikagera no ku butaka bw'u Burundi kugira ngo binjize abasirikare benshi cyane ndetse n'intwaro, ariko bikanga bikajya hanze. Muri bagaragaje ko badashaka kumenya ko hari amakuru yajya hanze aturutse ku ruhande rwa Leta y'u Burundi cyangwa se yaturuka ku ruhande rwa Leta ya Kongo, kugira ngo M23 itamenya ayo makuru, ariko byaje kuba iby'ubusa, amakuru arangajya hanze kuko iyo interinete nubwo bayikuyeho kugeza ubu amakuru turacyayamenya kandi turacyari kuyabona gatanuko kandi. Yego, ubundi ubusanzwe M23 uduce two mu nkengero za Uvira, ubwo ni muri teritwari ya Uvira, yari yaramaze guhungiramo n'agace ka Sange, iyi ni santere y'ubucuruzi, ndetse n'agace ka Ruvunge, agace gakungahaye ku buhinzi, ariko noneho kakaba n'agace kanini kuko kanaherereyemo amashamba menshi arimo ibirindiro bikomeye by'abasirikare ba M23 bahunze Uvira kuva ku ya 18 z'uku kwezi turimo kwa mbere 2026. Akandi gace ni agace kitwa Kiriba hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Utu ni uduce M23 yakabye mu rwego rwo kwirinda ko hari ibice bishobora guhita bigenzurwa n'abasirikari ba Wazalendo bari bakoze icyo bita counter attack igihe batangizaga ibitero bikomeye byajyaga kwinjira imbere ku rugamba. Akandi gace babarizwamo ntakitwa Gatogota, agace k'ubuhinzi ndetse kabarizwamo n'aborozi benshi. Aka ni agace nanone kagizwe n'amashamba ndetse n'ibibaya binini. Ibi bibaya bikaba biherereyemo bimwe mu birindiro binini kandi bigari bya M23, ari no habarizwa n'ubwirinzi butuma amadrone n'izindi ndege za Kinshasa zitibasira utu duce. Akandi gace bivugwa neza ko karimo M23 ndetse kanagizwemo n'aba basirikare nakitwa Remera, kazwi nk'igikorwa cy'ubuhinzi gikomeye cya Kinshasa, ariko kakaba na karitsiye nziza yo gukoreramo ibirindiro ndetse no gukoreramo icyo bita ibitero igihe cyose umwanzi yaba kwatatse cyangwa se ashaka kukugirira nabi. Ibyo ni ibice n'ubundi byagiye byumvikanisha ko M23 igihagaze yemye ndetse izi ibyo iri gukora muri ubu bice nk'uko byamaze kugaragara. Uduce rero M23 ufite turi strategy tugera kuri dutanu, nitwa duce iri kwifashisha mu kugerageza gukora ibitero biri mfiritere ndetse birisimiritane bijya byigira imbere ndetse bikagenda bishimuta abasirikare gake, ibindi bikabahitana mu rwego rwo kubabikamo ubwoba kugira ngo ibirindiro byabo byose
bitaza kuba ibikomeye. Ibi bikorwa 23 iri kubarizwamo ni icyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bya gisirikare bigamije kumenasa ndetse no gukuraho menasi y'ubutegetsi bwa Kinshasa yari maze iminsi yumvikana nk'iyababajwe bikomeye n'ibikorwa bya gisirikare bya 23 mu byo kuva Uvira ariko ntihave neza ikajya mu nkengero. Muri make ibice byabaye targeted kandi byahise bishyirwa muri target igomba guhita yirukanwamo mu buryo bwihuse cyane. Ni agace ka Karundu, Karimbura, Kavimvira, Kasenge, Murongwe na Kimanga ndetse n'agace kitwa Kabanga. Utu ni uduce tw'abaturage. Agace ubundi Karundu ni agace gakomeye ku bucuruzi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika n'icyambu. Kabindura agace kiganjemo ibikorwa by'ubucuruzi n'abaturage benshi. Ibi rero bihama 23 kwakorera ibikorwa by'ubutasi mu buryo bworoshye. Kavimvira hafi n'umupaka w'u Burundi hakaba n'icyambu kinini. Iki nacyo gifasha abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi kwambutsa ibicuruzwa. Ibyo bikaba bihama 23 inzira nziza yo gukora ibikorwa twise iby'ubumaneko ndetse no gushakisha inzira nziza zo gukomeza kubabaza FARDC mu buryo bukomeye cyane. Ibi byose rero bikaba bishingiye ku bikorwa byinshi bya gisirikare byo gukomeza kumvikana muri aka gace ndetse byashegeshe Kinshasa mu buryo bukomeye. Reka dukomereze noneho no ku yandi makuru by'umwihariko twibanda mu gihugu cy'u Burundi kuri ya nkuru ikomeje gucikisha igikuba mu buryo bukomeye. Mu Burundi ibintu birakaze muri CNRD FDD iri ni ishyaka riri ku butegetsi rya Nevu. Iri shyaka rifite amakimbirane menshi cyane yakomeje kuvugwa mbere yuko hajya kubaho uku guteganya iyi nama izaba ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026. Iyi nama ikazaba ihuriyemo abarwanashyaka bose b'ishyaka CNDD FDD ni naryo riri ku butegetsi bwo mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ari kutugeraho aka kanya ava ku isoko ry'amakuru yacu iherereye mu gihugu cy'u Burundi tunakesha igitangazamakuru bita OCOC Media cyandikirwa mu gihugu cy'u Burundi baremeza neza ko kugeza ubu ngubu harimo umwiryane ukomeye cyane hagati ya Reverien Ndikuriyo, uyu niwe mu Rwandashyaka ukuriye abandi mu gihugu cy'u Burundi, ariko hakaza n'umuperezida uri no ku butegetsi uturuka muri iri shyaka n'umukandida watanzwe n'iri shyaka ya CNDD FDD riri ku butegetsi ni Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abangaba ntabwo bari kujya imbizi, umwe ari guca ku ruhande rumwe undi agaca ku rundi ngo ari gushaka amajwi. Birashoboka ko Evariste Ndayishimiye yahiruka ku butegetsi mu gihe ishyaka ryamutanga cyangwa se riratanga undi mukandida. Umva uko inkuru imeze. Hashize iminsi havugwa ihangana hagati ya perezida Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, ntarindira ko bucya sori twibeshe, byaturutse ku kutumvikana ku mukandida uzahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu uzaba mu mwaka wa 2027. Havutse itsinda ya bamwe mu banyamuryango ba CNDD FDD biyise bene Samurarwa bashigikiye Ndayishimiye. Tariki ya 6 Ukuboza 2025 bahuye mu nama y'uwahoze ari intara ya Cyuzo hafatwa ibyemezo byo kuzamutora umukandida. Inama yitabiriwe na Minisitiri w'Ingabo Marie Chantal Nijimbere, umunyamabanga mukuru wungirije wa CNDD FDD Pacifique Nshimiyimana, abagize inteko ishinga amategeko bakomoka mu ntara ya Buhumuza, abasirikare n'abashoramari. Ndikuriyo Reverien Ndirakobuca uyobora Sena n'uwo bita Gerasi Daniel Ndabirabe yavugwa ku rutonde rw'abashigikiye iyi nama, kandi ngo byashigikiye Ndayishimiye basobanuriye CNDD FDD ko amatora y'umukuru w'igihugu hazaba undi mukandida musha. Ababikurikiraniye hafi politiki y'u Burundi bahamya ko ubwo Ndirakobuca yafataga ibyemezo byo kwegura ku mwanya wa senateri mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 yagiraga ngo abone umwanya uhagije wo gutegura ahazaza muri CNDD FDD. Amakuru yemeza ko Ndikuriyo amaze igihe akorera ubukangurambaga imbere muri CNDD FDD bamufasha kwigarurira imitima y'abanyamuryango bayo, cyane cyane abavuga ko bari kumwe nawe. Mu ntwaro zifashishwa n'abatemeranya n'ibyo Ndayishimiye harimo no kuba ubukungu bw'iki gihugu bukomeje gusubira inyuma. Kuva 2022 ni icyemezo yafashe cyo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zikanaraswa na 23 mu buryo bukomeye. Ngo muri Hotel Club yatangiraga hakurikiranwa igitabo One Nation Miracles tariki ya 14 na Mutarama 2026, Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari abantu bakorana mu banga kugira ngo bakore inama zimbi kandi zikomeye ziba zigamije kumurwanya ndetse no kumukura ku butegetsi. Yagize ati
bamwe banga kungira inama batekereza ko nintsindwa bazansimbura, ariko nsinzwe igihugu cyose kizaba gitsinzwe. Perezida Ndayishimiye nawe avuga ko kugerageza kwegezayo Ndikuriyo ushyigikiye ahanini kuba umubano ushobora kuzahuka w'ibihugu byo mu karere ndetse n'amatorero yo mu shaka CNDD-FDD akagenda neza ari ikibazo gikomeye. Tariki ya 25 Mutarama abanyamuryango ba CNDD-FDD bahuriye mu nama y'inteko rusange yitezweho guhindura bamwe mu bayobozi bashya no mu nzego z'umutekano w'igihugu, ariko unashobora no kwegezwayo uharanira iri shaka mu matora ya 2027 yaba ari Ndikuriyo. Ibi byakomeje kuvugwa ndetse binitswaho ku buryo bishobora kubyara ibyago bikomeye ndetse bikarangira havutse urugamba ahubwo rusa nk'urukomeye nk'uko byakomeje kugaragara. Amakuru twakomeje gukurikirana ava kuri iyi ngingo yerekanye neza ko mu shaka CNDD-FDD ibintu byakomeje gukomera ndetse biba bibi kurushaho nyuma y'uko ibintu bisubiye urudubi. Murabyumva ko rero mu Burundi ibintu bitoroshe. ubu ngubu amakuru ari kumvikana nuko uyu muperezida yaba agiye gusimburwa, kuko iyi nama noneho ni inama ntabwo yari yaba izaba kuri 25, ni inama ishyaka ry'ubutegetsi rigiye guha by'umwihariko rigiye gushyiraho undi mukandida musha ushobora gusimbura Neva, ndetse ibi bikaba biri kugaragara neza ko batari kwivugaho rumwe bitewe n'ino ntambara ku butaka bwa Kongo iri gupfiramo abasirikare b'u Burundi, kandi n'ubukungu bw'igihugu bukaba bwaragabanyutseho hafi agera kuri 25% kubera intambara ku butaka bwa Kongo. Benshi barapfuye kandi bikanavuga neza ko batari kumvikana ku nyungu bakura ku butaka bwa Kongo, kuko bivugwa neza ko zimwe zihera mu bandi bayobozi. Uyu bungubu tuvugana Reverien Ndikuriyo niwe biri kugaragara neza ko yaba agiye kuba perezida, kuko ari guhabwa amajwi menshi ko mu by'ukuri ashobora kuba yaba perezida, kandi ibyo Neva ntabwo bishaka, cyane ko uyu mugabo mu ntangiriro z'uyu mwaka yakunzeho kugaragaza gufata ibyemezo ndetse akanabifatira n'izindi nzego zikomeye, hamwe anavuga nk'aho ari perezida. Uyu mugabo yagaragaje neza ko ingabo by'umwihariko z'ingabo z'u Burundi zitakiri hano ku butaka bwa Kongo, ariko ubwo Neva yabivugaga ko zavuye ku butaka bwa Kongo, Reverien Ndikuriyo yaraje arabyemeza. Biri kugenda bigaragara neza ko ubwabo bari kuvuguruzanya, kandi hari n'amakuru y'ibanga avuga ko haba hari abasirikare bari ku ruhande rwa Reverien Ndikuriyo kandi n'abandi bakomeye, mu gihe amakuru yagaragaza neza ko bamwe batumvikana by'umwihariko n'uyu perezida Evariste Ndayishimiye bo banatangiye no gutoroka ndetse n'abandi bafunzwe, kandi ibingibi bikanagaragara neza ko bamwe mu bafunzwe ndetse n'abakatiwe ahanini ibihano biremereye Reverien Ndikuriyo yaba yarabafunguye mu banga kugira ngo bazifashishwe mu gihe gikomeye nk'iki cy'amatora azaba mu mwaka utaha. Yego rwose uduhaye ubusesenguzi bwiza kuri iyo ngingo ndetse unadufashije no kumva neza uburyo ibyo bikorwa bizaba bimeze. Reka tunyarukire mu makuru rero y'uburyo Kigisekedi akomeje kuba ikibazo gikomeye. Alexis Antoine Tshisekedi akomeje kuba ikibazo gikomeye nyuma yo kwijandika muri izi ntambara, ariko akajya no gutabaza amahanga ngo baje kumufasha kurwanya umutwe wa 23. Ibintu bitaje kubagendekera neza, kuko kugeza ubu ngubu biracyavugwa ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba ikibazo gikomeye, ariko bikanatangazwa ko bishoboka ko ari bamwe mu bagira inama Felix Antoine Tshisekedi, ubwo ni bamwe mu banyaburayi, kuko ari bakomeje kwishingikirizaho mu bijyanye n'ibiri kubera ku butaka bwa Kongo. Ariko benshi mu bategetsi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo ntibashyigikiye ko Felix Antoine Tshisekedi yakomeza kuba yakifashisha abanyaburayi, ndetse ikibazo gikomeye ni uko ubu batari kumvikana n'abanyapolitiki bayoboranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Murakoze kutugezaho aya makuru, reka dukomeze tubahigire n'izindi update zikomeye ziri kumvikana imbere ku rugamba, dukomeza kuzibagezaho uko bukeye n'uko bwije mu makuru yacu kandi azagaruka yose dukomeza kugarukaho gatanu ku kandi.